TV. Kadhosha mwanya mno kiwe mutegere Weru TV no tuboko na kanya gakwatane abado ki mubango yankombo cha midega yuro yuko yera ntuko chende cha Jumapili kwambiriria thaa 12 na dakika 45 kana wenda 6:45 pm na rato tiere to kwethira bambere atuye kuretira nto barabare ki utumiri bwanda wa chembo gitendo bare kanacho no turobo buragira na nkulo kitu atire to kwethira to kuretira atalamu bege utumiri bwanda wa chembo gitabara bethira beturutana no tonelia maybe injiriri kutubatere kwethira tukithia tiribo kiendo tiira tutikwithira tukiurira nchire uyo kombo po mitheka ni nyoke ya kwithira ukurira gicio injiriri kubatere kwithira kithia tiribo kiendo tiira ucokanirio turobo kuya withire mbito wini wa Kinyiru antukeru ari twentere chiankobo Harmony Therapy Center na twina mutaalamu utumiri bwanda wa chembo gito urakethire turutana mantu mwanya mwanya yegie rugendo rwa muntu kwithira akirikava kana gicokaniria burare mbere ukumaki utumiri bwanda wa chembo gita. Karibu sana, karibu sana. Asante. Nkethire mutegeri wa Weru TV. Mutegeri wa Weru TV, karibuni sana. Nene session yeye tukiariria mbogita na mbashwa cia mathogania kana maisiria. Nini wenu, daktari wenu, Kelvin Kobia, kiwariria de in charge wa facility ya Harmony Therapy ona kinya sivitare ya Harmony Family. Karibuni. Wow, karibu sana daktari. Ndenda tuambirire na mbere buru no tumabango yoyo wa utumiri bwanda wa chembo gita. Kuina gintu kitu witwa kombo bwa methega. That is addiction. Bwambere nate muntu akamenya kwa addict kana nate family kamenya muntu ona kwa addict wancho bikana bangi kana drugs uchichionde. Ikejira mantu no kombo bwa dawa cia mbogita kana kwithirwa wenkombo ya mithege ya mbogita ni kwithirwa mantu maingi ni yakareka ndene ya mwiri indi muntu atikamenye ki mwanjiririo indi ukonera kiukinyira aria mtu atiumba kuruta ngui yawe kikawaida atitumirite mbogita kuremwa gukariria kiri untu akuthithia atitumirite mbogita yakinyiria antware muntu aku auswa njira inya cionthe iria ikumbika kenda aswa mithege u ya mbogita kenda umba gukara aisa sawa ku ekinya antware mwire juijo yuetagia mbogita ikwithirwa na tumirite gita rinene agicitha kana ati ucitha indi yakinyira aria aerenkombo bru ati function bila dawa cia mbogita indi family ikamenya na mikarire jawe na kinya muntu no amenye ena mtu muoneria no ntukwitha kwina mantu ya maingi a change cia kuma conduct mekirire utheru mantu ya kawaida ya basic life na kinya mirire na social groups ya sore usensia kwa sore na mbere tukumaki rugendo rwa kurikava maybe drugs iti affective mtu ate kana kinya family tuambire na mtu chia mu affect ate mtu kibwawe oratu wa drugs kana dawa ene yondherea essence cia mwiri yo function kawaidene kana yoruteo kawaidene function yonge utemo karere kawaida nande kimuntu kibwawe manto ya maingi ya affected ni ndawa hizi cia mbogita kuma mathogania kujira mirimo kawaida medically na manto ya maingi jara yejira ndene ya mwiri te haraka ya menyangwa na kio kawaida ni lazima kwithirwa mtu ategerete akamenya iboko karao kwa karao ende muntu ewe kiwengwa ukinyanto auga ndawa ici cionthokira kwitherwa kumenya mno rirakinya muthia
niriomba kumenya uimo affected na kintu kingi ya affecti from social life toko jukiria kwina barabe na family bagurene kwina barabe skuru bagata skuru babe na family ni ndoa kila time ni ndoa atiomba kubangania resources na netuga okethirwa uti infected or affected kuma ntu yayonde yo karekera muntu kinyanto atiomba kuibangira maisha yawe aiwenka kune resi concerned kire antu bange family kanjire okumirao otumira resources kenda muntu asoka kitha iskuru na kwenyangia resources kitha family sikwaragana na wikira antu baba ingi kinya kitha bate otumira indi bakwathirika indawai onto ya family uketha kwiba kwingana batikarare nyumba batikathome wastage of resources ko tokawa ne o ekwathiri muntu aiwengwa ona kinya twategera family jawe ona kinya nthi yongwa nonene bwayo ni murio wow na kaita kauetera kinya mantu ya skuru thai aritunya barenja maybe no ire atiari nimbibe byongwa baumbikia kwitha bakia ilia kinao muritwa kana muntu mwithi bombere ma skuru body akwe yanja bombere ma ne tuwa I don't mind devil's workshop. Ana ba rera bejire by expected gusoka skuru January. Of course assignment ibakoewa indi no bareke mape. Musiari ni ngoiri kwako ana ba kenda bakara bare occupy. Period nene shere ni mbingi. Ana ba bakeja na event bokwera kwena event ende we musiari otegera ona event ya na betani kari TV iji sio ngwato bonia toko ana freedom bena dhimo bena freedom sio tara site iba kwenda wito otega ende okethira kwena ndwimbo iko areria otumeribo abogita ina positive way kwa na barabara bakwina ndwimbo no boba koyokia lifestyle onte ndwimbo tu esi America ko musiari akitegera mukarere yo mwanoroke agategera ki company we which corrupt good morals bati utegera rena thimo ni ba wa connect yabo isaitiri kwa tumaira manto ya mwingine onto social media ni moya ya gitomi kia mbogita itumeka anikyo ntoto tumira Weru TV ruare tukabunjira yu tuijana njira cia utetheria cia riba ona kinyana bebo baikaria bebo yes nice aya family kana kinyamuntu wengwa na utumira drugs kana family ikona mtu okibako ile vyona nile bipi ande bakona muntu na kwa addict what next batera kubwithia ate tuwa kirimanto yonde wendo ne bubu chinda oyo ne muntu wa wetera na wendo umonie kwena hope eko recover ende asiensia metireu ko neogo kinyira tagari okethira baba ingine bawikwa rehab yako amoni therapy center na counseling sessions nonto nenjira yake wendo no resources igatumeka komosokia ende kebionde lazima onwe kwena concern nonto ni mtokagia kuimena kana kirato ita stigmatization akanjiria kuimena maybe na lose it into bibinge mno akona atumba ku recover including health ko itagaria ya mbere burune wendo monia okarikava na njira eneje watetheka utikinyete muthia aya bakonelia mtu gochenje no kwithe ukiombekana the journey ya kurecover gaita kama mtu awitaria maybe no utueleze expectation kana mtu ni bibi yangu akaithira miako yantu babingi bona like gontuku arethira antu bando akaithira antu like nande kejera mantone ya
atuge ni conception oria tuicie twi community na unja nebo rehab area na ntobando ntobati usielewa nteme yake dharie tare ndoire bati utumeka ende ambuge murimo ya jurayonge ikeja ke ogima bwa mwiri bira bieta ogima tikwethira tena TB tena pneumonia tena cancer ende kinya spiritual well-being your mental well-being ipatia ogima bwaku bwa mwiri ku murimo yo mathoania kambaso cia mathoania ka kwethira wagitwe kumania na mbogita ni murimo ja jurayonge ende njira cia kuyira mirimo kiutaalamu ni mwanya nonto rimwe mirimo mingi mathogania kana mbogita kwi mote umba kuthima ki laboratory koye yanasiana oro kona kwiro ni bangi bo akari kana ore mtu wengo au present kurira akinyere rehab kwina kira ku expect ende kikwanjiriria safari unithero ina party ile kwina musienderi yatu wa voluntary na kwina involuntary ka retwa nonto wengo ate usielewa ko mtu akaretwa ate sielewi ko ibakawa ende tere konto ko anto bando ende merimo yonde ni mathogania kana okombo bobo ambo wambogita na okombo bwa mbogita tibonka kitomba kwa bore okombo bwa bore addiction kwe addiction ni mbingi kwe we addicted na ngari mbesa gambling ende kwejira manto yao yonde ko define uwa mtu nondo de daktari tekoira mtu nondo ende kwena that specific diagnosis maishiria kuke rehab ore expecti antobena mbaswa cia mathoani cia kawaida na babange bena mbogita mbwacia bae thina cia mathogania aya ugweta kwe antu baile barita baika kwa rehab oro kwenda na hura alazimithwa aya family maybe iko notice muntu wo aikiotumire dawa cia bogita na bakumu approach lakini bakona na ku resist ati ready kwithira gichinja na ate family batere kuyokiria mtu yo urate ready guchinja lakini boy bakwenda muchinja na ndi ikalingana kwina mbogita cia ana kwina mbogita cia muntu munene muntu ninya family yake ko o family kayokiria ba ya mwana mununu otekire step ya kumwikia sibitari otekuitaji consent mwana mununu nonto iwo komeakira kiomosumbo ende nonto bwa wendo wa mwelezi bo kariona ende enda kanarega wamore lakini ke muntu wena family yawe kwene heshima obati omoyokia nayo nonto ni lazima mtu mobange ke madhoania obange ke the family ke oyatiwa na mtu amenya ontombetete duration ni family yongo is sorted ne agakinya ntotaja na kudhoania na tiere family ke thangalani atame bangire otetho abo imotetakia no akethero ena maisiria of which yaka affect recovery January recovery and then a facility alafu kiora na no oreti no borete muntu munene kwithirwa nacio lanirwe akorega bruna no kabukona na utonya kirinyene bwe moreta ndene ya konto yako recovery yake ni the process saiti ora witarerete kuretwa kawite kirete kuretwa nonto kwena stage tweta denial kana muntu ate wetekiria na linkombo bogita aisiona isasawa ko mutonyere ke process yu asietekiria aithinene tuga mwasiwe wona daktari kenda etekiria thinene etekiria process yu yewe gutethwa ikwitha wakomenia muno baba ingi bakretie nemete au bakethwa bena nya revenge ekwenda bauma
period ya oya umavete bari vege ende with the time rira umadi nayo ranjire awetikirio bona rithi nene na ikono nto areti ni wendo bwa bara bamuretete wow na ki story yo ndinya muntu kwithira ari kwa addict kana muntu ari kwa nkombe ya mithega na tetumbikia ku prevent okay now ini ya muntu ataukuma ki drugs na tetumbikia kwithira gichiebe niana imatere kwa kachieba ni ayotira ati kwa addict na nande kimanta maingi kwevauga experience is the best teacher ende tokejera manto ya mbogita ke barabata tumera na ke society we karidhai tuina antobaba inge mnova enkombo embogita si ambogita na kumania na utumera ndawe usia kogita uteke into kya maana muntu akolani kirewe kyo kwenda utumera mbogita tukona madhara no joma ingi kuma kiafya na mukarere yo muntu maishene ya yonde ko bahitumaira boba tumerete already baka affected it's a warning enough yo bera itebugi na bakedwa bare ambassadors ba korega otumeri bwa mbogita what about atobaba rinje thai muritwa bethika ingi wikakwa mtu akiwa kiantu baratu ira tukichemania abo bakiwa undambiririe de muritwa de gukuma high school ukona their journeys sana sana pambiririe bareana pani ni thai tu inaritwa barinja maybe natwenda kubaira gukonia kwithira bakiebukana na ndawai nande kire arutwa ukethira muritwa ke blame mosiari kana the bigger picture tokelela cia tokawa ni mosiari wethia ende tobati kuria information era anabobe na yokolokera mbogitare nereko sukuru nisio bakaraga kaita karia karaja bakeja wita holiday ni kiu arimo babaritana mantone ya mbogita na madhara ya mbogita nonto ke period ube skuru no yo ka determine still over kai coordinate kembi ndene holiday sia komo siari ethero pick up kuma hare mwarimu atigirite no asiari baba ingio kethera ibakoana freedom onto freedom yo ireta manto yayo especially ndene ya Meru okethera tuye kithi mwana omununo ntomorome ataniro na kwewa freedom eu freedom eu mwana gwita keja mathao tikumenya utamona ringi akeja ne bati ko raise concern wa mutilia mkazo na teo mwira ake ukeja mathaya wa mwira niki nonto tikuendeja kenda menya kwina madhara ya gwita kodithia manto ntikuonwa at the end kuyo result siona ni lahia kiafya na nyake maendeleo kitha skuru nenda wadire kinyachiari kana family zirachi na iratia realize kana chemenya mtu wo aike utumire kwa tracks baba inge maybe ona anto families break react kana iko yokirio ntobo is very different kwa baba bona mtu ende yakanwe ngwa kwenda wichita bate aniria mtu kire asiari kana muntora wende okwathirika of which tokomeani babara baingi muntu atonyere kio kombone bwa mbogita tukayoyokia yoe murimo ya yorayongi orabo yokila cia dharura muntu wena asthma no bo bati koyokeria mwana kana mutonyo kora we otonyete kimbogita no nto kethira tuge kitha insobio kethira nako ako develop pressure ako develop mathina maingi ya itema babu kayokia dharura reda mtu anjiririo complain itema anjirio complain hypertension ende bokeyokia dharura orera bwamenyera ya kimbogita bwa moyokeria atua bwa moelimisha kitha wikia rehab wa mwikia tibwetera riranjiriria kuhangaika kimwiri rwirio bokoyokilia as a medical attention ebati kwithirwa kuma omwanjiririo onokona company
emto company emto yo change you know what is expected motore yake wa sense kitha retania na antu botumira bogita akethirwa kitha baubangi bogita akethirwa no I next gutonya kirebo na kira kingi no prevent tu otemto immune ke drugs otemto immune ke drugs ote kintu kingi kisumbura mesi muno okethira musiari na utumira nsobi na kwenda mwana ati atumire kiu kingi kisumbura muno nonto mwana akoria baba no utumira tukona besa wana mami nonto kare utumira na ndi kukwetha kwina indifferences so as long as to tumira meario kueleza let's lead by examples. Wow, ndenda kinya wariria antu baraneo they are new but tekumenya nchobi but tekumenya bangindi maybe no baire win experience no chemanite na antu babengi barabeke drugs no bonele maybe jireyo ni mbaya ato twanjererie na bangi bangi bakauga babangi bakauga nya nitumika dawa ya cancer koi bakuga rabo tumira bangi onto madhaya tha 10 na dakika 20 for 20 bakauga ne batethera cia meditation kuvanga mitaratara kana mero tu ye kala na nde nauga otemenya otumira anto baraba te yes ivome tumire ndi the bigger picture tutekona bare affected tutemeo batumira bai approve ekona ni kintu kiki tekudhuru nonto tu dragi kintu kionde kyo sensi ya mwiri mukarere yo mwiri kuma kawaidene ya sensi ya onge na dawa mbingi kama ntama ingi okoni ya mwiri ya bwithere tutafiti wa kisayansi ria mwana sayansi wa kintu ya bangi kikoethia ona ni umaike thacia teoria kitha utumiri wa bangi bureta cancer fulani na miaka 90 anyure kuma 15 itireta cancer umutumira as an example because okethira rimwe kwina genes cia cancer nontone hereditary okethira kwe muntu ari nayo rironyure kintu ya bangi kiatriga jinira itene otorera itorera ndene mukarire waku kithe insobi kwe bawane kwethia tema bangi bakaoria nsobi na mpio na te kwethia tema saye mwangi te kwethia tema most of excuse they are very lame and to elelia scientifically na medically riransobi itonya mwiri ni kintu kiko ethithagia kwibaka wata adverse effect you kana injury when sobi immediate kwina barabe beneo at an intermediate course na kwina barabe tukoona madhara yayo after a long course ko as long as you take there's a damage happen from the first sip already liver yongwa ni struggle tutewetia kuona a sudden crash ya mwiri kae maisha kenda tu aubo it kills death is like it's a continuous process it doesn't happen once ko wende nyambo giteuo usio tumerwa nobo okuelela cia madhara nobo yo pile up wow. Kathoshe mwanya muno na ntubakona kanyo kethira witurutana na utonelia ati enyewe damage ite ya once ya mpala mwanka kaitakara ekethira kilipuka which is maybe might be late tio aya na urata ukumaki utumiri banda wachemba gitanjire unembi so ito kuisha all the best maybe no to contact chako ketha kwina muchiari arrange au ketha kwina family arrange rengienda kwithira kana yochwa utethio wana rabombikia kwithira baki ikia mwendo wo no bakwaririe no kethira wi batetheria no to contact chako ko na njira enkwe dene ya mitandao kabarifa ke Harmony Therapy ko bakaomba kuona link beyond bila bakwenda na bakaringa namba ciao cia thimu ucie mitandaoni tukajukia anytime. It's urgent. Okay, thank you so much.
Kathusha mwanya muno kiwa mutegere Weru TV no tubako na kanya gakwatana batu na kuthikiria mauritani ya bate ya kuma kiutumire bwanda wa Chembogita kana ki barabate ge chio burau batere kwithiro kiribo kendo tiro te kwithiro kiuthirira njirene iyo